Ngifuna ukuthola la mfowethu ukuthi kunamahemhemo abelokhu eqhamuke njalo njalo elokhu ekhulunywe ngabantu nangapha ukuthi u-candidate enimqokile ku-Ward 2 okungumeya njengamanje waseDumbu uSibusiso Mkhabela. Bekunamahemhemu athi hhayi kunamaqembu thizeni asemthengile akufaka imali ephoketheni ukuthi akabhidlise bese ayabuya eyakwelinye iqembu lelo. Naku namhlanje kuzwa ukhuluma ngayo ukuthi uyena enimqokile ukuthi akabuyele laphaya ku-Ward 2 abe ikhansela lakhona. Msakazi, umuntu mhlawumbe ma engangena agxile kulokho simkhethile impela umeya uMkhabela ukuthi abuye azosebenzela i-NFP kwa-Ward 2. Ngeke-ke sagxila kukho kakhulu okungamahemhemu ngoba abantu bahlezi bekhuluma izinto abafisa ukuthi bangazisho. Umuntu angangena kukho akuqinisekise ukuthi kubonakele impela kunokuphikisana noma kunobuhixihixi obukhona phakathi kukamengameli we-NFP naye uMkhabela. Engingakuveza futhi la khona umengameli we-NFP engazwakalanga nakanye eyiphawula noma eyiphendula indaba kaMkhabela. Kodwa-ke kwabonakala uMkhabela ebhala ezinye zey'ncwadi ey'bhekisa kuye njengomengameli. Nokuyilokho-ke okulethe kakhulu iy'nsolo zokuthi uMkhabela ubonakala njengomuntu ongathi kasisiyona i-NFP. Yes, kodwa-ke engizokucacisa ukuthi kulokho kokuthi akasesiyona i-NFP kubonakala kungasikho. Kube khona nje ukungeneliseki kwakhe ngezinto ey'khona ezenzeka ngaphakathi ecenjini. Into-ke eyenzakele wagcina yena engakwazanga ukuvalela ngaphakathi lokho, wagcina esekukhiphela ngaphandle ukuthi kunezinye zezinto ezenzakala ngaphakathi ku-NFP ezimenza angagculiseki noma angenelisekile yena ngazo. Okuletha umbuzo-ke nokho ukuthi ey'nqumeni agcine eseyithatha, ubeyithatha nobani, kuphi, kanjani? Ngoba esinye sazo nje ngizosiveza sewukuthi sibona incwadi sonke ethi uthi uyammisa upresident. Angifisa ukungena kukho kakhulu lokho, kodwa nje yizo lezi zinto ebezenza kubonakala engazathi ukusebenza kwakhe akusesikona lokhu mhlawumbe thina esingakubiza ngokuthi usebenza njengelunga noma njengengxenye ye-NFP, ngoba i-NFP njengamanje ilele ekutheni umengameli wayo uyena uMnumzane Ivan Barnes futhi akekho umuntu. So-ke uma umchallenja ungamchallenja ngendlela omchallenja ngayo, kodwa kufuneka vele ukuthi uyakuqonda ukuthi umengameli we-NFP njengamanje futhi ayinayo omunye umengameli i-NFP ngaphandle kwakhe. Mhlawumbe inhlangano le i-NFP ama-guideline akhona noma umgodi yakhona ithini ekutheni mhlawumbe umengameli makakhiphile umyalelo akhipha kuwena njengosihlalo, wena uyakwazi mhlawumbe nawe nalo ilungelo lokuthi umengameli mina kuwukuthi nawe ngiyakumisa njengoba sibonile amandla akangakanani ayalingana amandla akho nakamengameli. Ngifuna ukuthola lokho ukuthi sisonke nila noma khona la ngokwamandla. Ayikho mfowethu into enjalo, angikhumbuli kunento enjalo ukuthi uma kuphume i-instruction from kuma-seniors eqembu bese kuba khona umuntu oyedwa ekubonakala engazathi unamandla ukuthi angaresinda lawo ma-decision noma lawo ma-resources lawo ma-resolution athathiwe. Esikubonayo njengamanje ilento engeke ngayichaza ukuthi kusho ukuthi yena ukungeneliseki kwakhe kumenze wagcina wathatha iy'nqumo sonke esiyibuzayo ukuthi uyithathe nobani kuphi. Yabona nje nathi njenge-ad hoc asinawo ama-powers to rescind any decision taken by ama-seniors, NWC, NEC, asinayo. Esingakwenza mhlawumbe ukuthi sincome la kufanele sincome khona, kodwa ukuthi nje siqhamuke sesine-resolution engaka angiboni sinama-powers okwenza lokho. Well-ke naye asimazi ukuthi mhlawumbe ubebukeni nanokuthi ubebuke nobani azagcina athathe leso sinqumo. Kodwa-ke engingakusho ukuthi njengamanje uwu-candidate waka-Ward 2, okwenza abe u-candidate ukuthi sibonile-ke sonke ukuthi ukuhixihixi noma ukuphikisana noma ukuphoselana ngey'ncwadi okube khona phakathi kwakhe ne-NEC yethu, ngoba hhayi ukuthi kube phakathi kwakhe no-Ivan Barnes, that's not true. Kube khona phakathi kwakhe ne-NEC yethu ngoba u-Ivan Barnes akukho la athathe khona isinqumo eyedwa.
Njengamanje iy'nqumo ayithathile NEC zandlula zayophasa kwi-NWC. So-ke uma yena ethatha isinqumo esingabuyi NEC or NWC, asazi ukuthi ubesithatha kuphi nobani leso sinqumo. So njengedumbe nje simile ekutheni ukhethiwe ngoba i-suspension yakhe ekubeni u-national chairperson, not i-suspension, i-demotion, because he was demoted from being a national chairperson. Ayimkhiphe ekubeni i-deployee le-NFP kwamasipala ube nekhansela. Ayimkhiphi futhi ekubeni yilunga leqembu. Usayilunga leqembu in good standing, une-membership u-right. That's why-ke enelungelo lokukhetha futhi enelungelo lokukhethwa. Okunye-ke nokunye njengedumbe sikubeke nje epholini ukuthi njengoba siy'bonile sonke iy'ncwadi asazi ukuthi uPholi buyohamba kuthini ngazo lezo y'ncwadi. Kuwukuthi nje manje okwethu sisekutheni abantu basamethembile kwa-2, bamphakamisile bathi cha akabuye azobamela njengekhansela. Nesikushayela ihlombo-ke ngoba usebenzile yena esebenzela i-NFP. Kunezinto esiyikhombayo esiyibalayo azenzile. Yilokho nje nalokho esikholelwa ukuthi ubuholi be-NFP buyokuhlalela phansi bukulungise.